There are two ways to express being in the future. The first is easier. Just add ke in front of the verb sum in the present tense. For example, jas ke sum, ti ke si, toj ke e, ta ke e, toa ke e, nije ke sme, vie ke ste, tie ke se. Note that the stress is on the ke, not on the forms of the main verb. The second and more common way to express future of to be is using a different form of the to be verb, bide. The various forms used for the future tense with bide are introduced in this tutorial. Što ke bideš koga ke porasneš? Što ke bideš koga ke porasneš? Koga ke porasnam, ke bidam doktor. Koga ke porasnam, ke bidam doktor. Jas ke bidam. Ti ke bideš. Koga ke porasne, toj ke bide policajac. Koga ke porasne, toj ke bide policajac. Jas ke bidam. Ti ke bideš. Toj ke bide. Koga ke porasne, ta ke bide učiteljka. Koga ke porasne, ta ke bide učiteljka. Jas ke bidam. Ti ke bideš. Toj, ta ke bide. Kade ke bidete ova nedela? Kade ke bidete ova nedela? Ova nedela ke bideme na odmor vo Italija. Ova nedela ke bideme na odmor vo Italija. A vaše to kuće, kade ke bide? A vaše to kuće, kade ke bide? Toa ke bide doma. Toa ke bide doma. Jas ke bidam. Ti ke bideš. Toj, ta, toa ke bide. Nije ke bideme. Vie ke bidete. Kade ke bidat vo sabota? Kade ke bidat vo sabota? Vo sabota ke bidat
во нивната куќа во Охрид. Во сабота ќе бидат во нивната куќа во Охрид. Јас ќе бидам. Ти ќе бидеш. Тој, таа, тоа ќе биде. Ние ќе бидеме. Вие ќе бидете. Тие ќе бидат.